Pemirsa produksi Benegering Kabupaten Jembrana warsane mangkin kantun akehan soroh ulam lemuru. Selami petang bulan ukuran hasil produksi ulam lemuru kantos ulung dasa taliton antuk nilai sasur miliar. Lemuru kantun dados asil mencar pinih utama saneka pulihang bendega ring Selat Bali selanturnyane wenten tongkol, pisang, cerutu hasil produksi 300 talian kilogram. Data produksi tangkap ikan saneka populang saking Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN, pengambangan kantos bulan April, kauningin soroh lemuru pinih akeh kapulihang. Ya diastun grafik data nyabran bulan periode Januari-April, kauningin tedun nanging produksi inucap kantun nakingin hasil mencar bendegane. Pamakas ring bulan Januari kali yutaan kilogram antuk jinah roras miliar. Februari tedun kali yutaan ring sia miliar. Mei muali tedun ayutan kilo utawi sia 0,07 miliar. Miwah April 900 kilogram utawi 4,7 miliar. Tio soroh ulam lemuru hasil mencar sanitaler akeh kapolihang, wenten tongkol, layang deles, tembang, miwah layur. Kepala PPN Pengambangan Andi Manojeng Ngingawadarang, selain ring akumulatif samian hasil mencar selami petang bulan anutin data produksi ring PPN Pengambangan kantor sawetara kutus ton antuk nilai langkungan petang dasa miliar. Wilangan inucap kantun memargi selami warse. Petang bulan kauningin sayan ageng yening saihang ring warse sedurung nyani. Sekadi kauningin ulam lemuru pindah ke soroh hasil mencar utama para bendega ring Jembrana. Pamekas nyani jukung-jukung selerek. Asiki jukung rauh saking kali jukung antuk mencar ngerereh ulam lemuru nganggen jaring ring segara Bali miwah Jawa. Tios produksi anggen kaadol taler kalimbakang ring pabrik-pabrik ikan anggen bahan sarden. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.